pas un petit point là, Kenny. Pas un petit point. Mais allez, va. On t'a parlé la nuit, oui. Là, sorti l'or sous par ça doit toi avec souple. Comment vous déjà? Pas de sinistre. Ça qu'a fait, c'est Katy Kylie. Ça c'est partie numéro 2, Zozo et Nono. Partie 1, li sou Dayoum dit. Ok, al gade l'album Love là. Je vous aime. Mouah! Ok, qui est-ce ma bail? Bricks. Bricks Barricade. What Bricks Barricade? Describe li. Bricks court, li gen kon ça. Oh non, David Langen de kon sa mde a go. Oh, wow. What about in a bomb Zozo and then end up pregnant? So come up some bad. Mais c'est pas mal, on va dans Bricks Big Battle là. Non, ou gen ta di li gen no kon sa, so mde a we li men ave me va pon good match. Ou gen ta gen go ne deja. So, ok. Non. Même so go non même. So, pagade, what way ko moun PJ. Oh, PJ c'est un sexy pétale derrière. Derrière PJ en pile l'aime t'a grandi. PJ maybe 4 ans 5 ans de samedi ka bon on zozo bon. Pourquoi il y a Oh, wow. autre recherche pour moi. But like yo sesh lan do. Mami, mwen ki sesh. Mwen ki sesh gen zo. Bon la. Ok, se ba. E mwen ba, diya ou men ki bwa mwen kenya. Andy Tiber. Na barricade. Sa ba mwen yo ke tika mba konde yo do. E nou bati yo. Andy Tiber na barricade, oui. Tan de barricade lem ta itim den email, but Nou film barricade lan, oui. Tiber. Kama pansi. Andy gros, votre li gros. Oh non. E be si pa ni ko kote mbati bagay lan. But lap serial na. No. Sorry. Ouais, qu'est-ce que l'album là? Dickinson Freedom. Oh, Dickinson Freedom. Valid non. Mba konen, Dickinson Freedom. Gye fòm ta regarde Dickinson. Bon regarde Dickinson Freedom. Mba jom vraiment prêter attention à Dickinson Freedom comme ça. Bon toujours. Bon mwen se lunettes là pour me couche. Sans lunettes. Le m'a couché bon côté les et m'a pas lunettes là dans le gel. Mba konen Dickinson Freedom. Mba konen c'est parce que depuis petit m'a Dickinson toujours grand moun nan j'aime. So m'a ballon non. Mba konen cause n'a qu'entendre so. Listen to mon joul gen bad blanc, right? I mean Dickinson Freedom comme ça, bon zozo base. Balin. Never was the body, no. Balin. You valid. Non balin. Okay. So balin ou même. T'as balin la nuit, oui. Là sorti là sous par Balin pas d'eau, pas la besoin de figuer, tu comprends? Petit eno. Ma balin, ma poésie. Ok, moun me bal ba ou ma chasse. Oh no, come on. Where Moby sa pense que c'est ma chasse? No, like no. Tijo Zeni, I love you, mon amour. But mwen grandi ap gado, mwen kapab, e kom si mwen kwese avek, kom si papa mwen, mwen papa mwen, li pap normal, so mwen ap bon, no. Oh, wow. Cheke, mwen gen kousin mwen pigan, kousin mwen kaba ou bagay, mwen gen gosen. No. Opwel. No, msou bom you. Bal bon bagay la. Kama te ka ou sa ren anko? Wow. So ite ba sa mwen ba ou next so bon mwen. Gen na ou bonik we, e pa mak di non lo ti stainless.
Standards. Si. Standards, son bon ti bagay, oui. Standards. Ou sûr? Oh, un bon ti bagay li. Al nan mize. Oh, Standards son bon ti Kakon bagay. mwen yon bakon seryo men komon ti mwen bon ti bagay? I don't know. Ouais. Ou kan nan mize ke kwaya blan e li ti fi a te chwazi yan. Bel ti garson nou wow. Bel Christos. Ba e foto but je ou de kou la te mwen ba ou. Ou te zozo? Oh, sa yon, ou ba men nan ko bali, graman ko bali. Mwen se ale ko bali. Mwen ba ou, ok? So, mwen gon nan mod moun yo kon diyon ti diri san pay pou, amen pou mwen men, mwen bakon pou Flav. Mwen Flav lontan, kwenye mwen Flav pa men gason kon vwe. Flav, Ya li te pigbo lontan, but li toujou po gason do, li just te pigbo lontan. Flav, Pa da bale? Oh, wow. Ko ki pen Flav, mwen vin sou mwen. Mwen vin sou mwen. oh non, mwen bal Flav. Oh, bal boy yon Jerry, bal boy yon. Kè se wad bom nan? Shaba Jakut. No. Oh, wow. Mwen beze fe komante sou sa, la se nan. No, ok. Kè se kon nou fini? Ba fote mwen zay, mwen denye. Kwenye mwen denye nou. Pastel miskade. Fèm pa mwove son nou? Person nou ba chita devon. Mwen mwen pou ki mounye, but le fet Mwen men sou bagan yon vin nan pisi. so no. Oh, wow. Non se mwen wè magouye. Oh, wè le magouye. Mwen pe pou li magouye, mbat bezen fwa e fe si son ba mda bali so. Pase miskade jwa pou kale kom souboun yo kou fète wale kom sou. Nah, so Sen nou good, geta ti good, di ben so good. no. So good. Nou to gen vin avel. Nou fini, right? Ok. Gen moun jujou? E kes nabay. Mba ki moun Ba moun moun ba. sa moun mde ka ba ou tou. Do denye moun. Oh, Woody. Oh, ba la jan ba Woody. Woody son non le. Oh, wow. They cute though, don't get me wrong. They cute, but I think it's a no. Takou e menm jan takou te di pouti gason baki. Li pa arrive sou mwen. Li cute, but li pa arrive sou mwen. You know? Mem se mwen ma Woody te sou ka bon, I don't think mi dav jan mwen pou Woody. No, I don't know too. Woody ba arrive sou mwen. Li kom Sorry si. Woody, but you cute. You're fine. Li tou miss pou mwen. I don't know, ima kesyon de men. It's just something about him. I don't know ki sa li, but... Oh, mda pou Michael Guillaume, oui. O kan pou sa mda pren. Parce que Michael Guillaume, kom si, li pa ou moun ki sweet. Takou depi moun nan, ou kompren de, epi mwen men ou moun ki jan. Mta fe la nan gym, but mba telman, takou, mba di mta bali l'koun ya non, but apre la nan gym. Let fin sot nan gym, li fine, ou da bali. Michael Guillaume, bonzon nan men, but apre gym nan. So make sure I non gym nan fe kowa. Ok. Alright guys, c'était tout pour aujourd'hui. M'espère qu'on remet sou remet vidéo, pas oublier like, partager et puis pas oublier abonner sur channel Ketika qui c'est Ketika Elmira, m'a mettre le lien en bas, pas oublier abonner sur channel li plein vidéo qui intéressent Raz n'a remet. Alright guys. Abonne sur notre talent tout les hommes, ok? Madame New York, Madame Boston, Madame New Jersey, abonnez. Et puis tout, yeah guys, abonnez parce que les m'rive 1000 abonnés, m'a pensé me faire giveaway. So it's gonna be lit. So yes, abonnez, okay? Pas oublier faire ça. Alright guys, thank you. Bye.